khu ble ye phi wro te prolog mantu hakani ko video kwa open yo ye phi ya wi na ki jat khnyang namo insect uwakut ki hekten english u crickets hei wadekten myanmar cheni wan khut ki o upayit te ki wadai wan ongki o upayit cho payit mut I pratu yong uniu khnyang hei wa cho wan mut sde mut wasde ki de sde we kam video phi ni durle sde raw bha ki o te ida open man ye nga wa kwa o klam chphang uniu khnyang nei bha cheni roi bha u we bang bha ki bru o ubam nei te idaw ki wadai le bon bha mantu nga le kwa o ma ru bang unem bang une te daw pan snyao le ye phi hakani ka video te chwao lai chakmat yong kani ka video te kwa o pen kan mo ye phi wala da to ka sen wanong kong yong phi how new channels nya bhai subscribe we ngat how to bel we mai tu khnang wa yo ten chu chu phi yo ye ki video wa thame te alens dang ye kani ka video chakmat te khajek he ye to we bam kari Myanmar to kari wayachan bha wakari Thailand wakari China neite idaw ibam wa bang ki bru ubam le yesarim bha wa ibam wa bam ki bru Thai wa ki bru Chinese kam ki ni ki khnyang ki noodles namo uchao packet we ki noodles ne ki chao packet le ki wa pher nto kam chaitu te he to won wa kam uni ujai khnyang kamon khut ki ode khten yong I chaitu lem tipo we ubam lem pujo ba ma mnu te hakani ko video mantu kwa o perchang bam we kwa ole open snyao ye phi wa bang unem bang une te jan yap mo man ba marki le wa bam ki o te to let's try te kam mo man ga te yu bi ni na unjo ba ma mnu tang mantu to ga sin wa nong kong ba mo dem ti ba bang nam bang na ting na unjo ba ma mnu le first time it's my first time I've never tasted before 1 2 3 Very good, very nice. Te kam video phi de ba mo ontu te bang bha u han pia de to hi u bang kini ki bru o cheni u ye bam wei khlan bha ki u ye bam cheni te he ye to wan wa ir kom dai ki ya uniu khnyang kam video phi kani ka tin dut chitin he ni 8000 da ka poisa Myanmar mut so phau tangka da ka poisa yong I te du kini don hi ki wa kwa open snyao chapi snya bha ye like we share ye ki video khu ble chpon